Ada, mesti mau nama mesti. Mau deh, barang mesti nama. Mau deh mana?
गाड़ी दिएছে हमारा हाथ के धंधा मगर मारी यहीं पर क्या फॉर्म मिलाना है आपके Bảy nữa. Có đông này. खेला में कहाँ पे दिन दे रहे हैं क्या दे रहे हैं Bonengan berapa? Ini berapa kilo? Ini datang paling
ये मेरे मोबाइल क्यों पकड़ रहे थे? Go, go!
मणिपुर 1000 कोई है अभी तक नहीं तो फिर कमाना
Bodoland Gallants Gold Cup, Bodoland Gallants Gold Cup, Bodoland. Bयबो जों लैहोर लैहोरै Bodoland Gallants Gold Cup सिम फैदो फै बयबो जों लैहोर लैहोरै Bodoland Gallants Gold Cup सिम खामानि दामानि गारनानैब्लाबो नायनो जों जोलुर बादायनाय खामानि दामानि गारनानैब्लाबो नायनो जों जोलुर बादायनाय Dimakuchi Bodoland Gallants Gold Cup नैजिथामथि Bodoland Gallants Gold Cup फुटबल टुर्नामेन्ट समाव जोङो स्पेशली जोङो बानायदों आरो बिथांमोनखौ मोसानो थाखाय खावलायबाय Bodoland Gallants Gold Cup, Bodoland Gallants Gold Cup, Bodoland.
फै बयबो जों लैहोर लैहोरै बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड कापसिम फैदो फै बयबो जों लैहोर लैहोरै बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड कापसिम खामानि दामानि गारनानैब्लाबो नायनो जों जोलुर बादायनाय खामानि दामानि गारनानैब्लाबो नायनो जों जोलुर बादायनाय दिमाकुसि बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड कापसिम दिमाकुसि Bodoland Gallants Gold Cup सुथुरनि आखायाव जुजिबोबाय मुंख्लंफोर नोंसोर हारिनि थाखाय सुथुरनि आखायाव जुजिबोबाय मुंख्लंफोर नोंसोर हारिनि थाखाय नोंसोरनि जुजिनायावनो दिनै हारिया बेसिम दावगानो हाबाय नोंसोरनि जिउआ आलो गोजोनै सोरगोआव जायगा मोनथों मुंख्लंफोर नोंसोरनि मुङैनो दिनैनि जोलुर बादायलायनाया बागुरुम मोसागोन जों सोमखोर मिथिंगाजों गोरोबना बागुरुम मोसागोन जों सोमखोर मिथिंगाजों गोरोबना गेलेमु हारिमु लाफागोन जेखौबो बयबो जों खौसे जाना खौसेनि मोन्थोरजों बयनिबो गोहोजों दावगालांगोन लैहोर लैहोर गैया एना एनि अनलायनायजोंल' आगान सुरलांगोन जों फैदो फै बयबो जों लैहोर लैहोरै बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड कापसिम खामानि दामानि गारनानैब्लाबो नायनो जों जोलुर बादायनाय खामानि दामानि गारनानैब्लाबो नायनो जों जोलुर बादायनाय दिमाकुसि Bodoland Gallants Gold Cup Dimakuchi Bodoland Gallants Gold Cup Dimakuchi Bodoland Gallants Gold Cup Bodoland Gallants Gold Cup Bodoland Gallants Gold Cup Bodoland जोङो नैबे समाव आरोबाव मोनसे मोसानाय नायनो सानदों सुक्लाय टीज डेन्स महिमा
Electricity Department Employee. SDC sir, Aku kan gitu. Secondary school principal. Sisi negosiasi dia aja, kita semua yang kalau berkomunikasi baik, kita harus sesuai di laut, sesuai. Mengenai semua, jadi Bodoland Gallants Golkar Football Tournament ini ada pemain ada sponsor, sini अंगली लगा हुआ है क्या बताऊं यार दूसरे को लार के पौधे बंदे पर
Nanti putih. Tak pagi pun orang sana. Nanti bukan sering tak kumpul marah. Itu mana pun. Panik itu bukan mari gompa betul apa? Gompa apa ini? Mana boleh Yarkhok boleh. Hai, nutur bi. Yarkhok boleh. Galing ni.
ବନେଇଥିଲେ Dira pakai ini untuk monitor itu kalian. Woi! Monitor itu kalian sampai lah. Mau monitor. Apa lagi? Kucing lagi deh. Harga
Gallants Gold Cup Bodoland Gallants Gold Cup Bodoland बयबो जों लैहोरै Bodoland Gallants Gold Cup सिम फै बयबो जों लैहोरै Bodoland Gallants Gold Cup सिम खामानि दामानि गारनानैब्लाबो नायनो जों जोलुर बादायनाय खामानि दामानि गारनानैब्लाबो नायनो जों जोलुर बादायनाय Dimakuchi Bodoland Gallants Gold Cup सिम Dimakuchi Bodoland Gallants Gold Cup सिम Distribution ceremony. And ceremony kon kori. All Bodo Students Union Secretary Sarunjoy Boro bahagia lana hanai Absunina Assistant Literature Secretary Baido Bibari Boro Bitang NDB ni Founder President Sir Bitang Habafariau bahagia lana hanai 23rd Bodoland Gallants Gold Cup Football Tournament ni Chairman Baido Bitang Working President Suli Bibangiri Sir Nangtangman Ara bahagia lana hanai Bhutan ni Sir Nangtangman. Winning team, the players of the winning team. So I would like to call upon the winning team, that is the Laban Sports Club Shillong. The winning team
that is Laban Sports Club Shillong. We are felicitating the team players. Thank you. Followed by coach and the players. Arambolir Bora Aziloi Bijendro Mohan Sharma Manazot Ase Mridul Borua Boro Ada Bidangko Gosongno Khaulaibai Laban Boro Bidangko Gosongno Khaulaibai Zigir Boro Bidangko Gosongno Khaulaibai Buddha Bosumotari Ada Bidangko Gosongnai Sinaiti Hono थाखाय आङो खावलायबाय Now I would like to request Sir Deepak Mehta, General Manager of Bodoland Gallants, to hand over the best local player. Trophy was donated by Sri Dipendas. He will hand over the trophy to Mr. Chidep Sorgari. Ready. An amount of 5,000 rupees and a trophy to best local player Chidep Sorgari is from Oking Club. Thank you. The best player trophy and money. Ada mana berlai siang ni play. Thank you. And the prize money will be given, the trophy will be given by Dear Nabla, founder president of NDFB. Coach. And the coach to collect the winning team a trophy, an amount of 50,000 rupees, amount donated by Sikhampa Borgari, Deputy Chief from BTC, and the prize will be given by handed over by Lumsrao and Jagdish, EM of BTC. Announcement for the Laban Sports Club as well as the Yarkhok United FC Manipur.
हाबाफारि हिसाबै जोंहा फिरफिला बोख्लायनाय हाबाफारि दङ जोङो बोख्लायनाय हाबाफारिखौ जोङो खालामगोन आङो जोंजों बाहागो लानो हानाय आलासि आरो डिगनिटारिस फुटबल गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा नायनो फैनाय रायजो राजा बिथांमोन बयखौबो फ्लेग अफ खालामनो थाखाय फिरफिला बोहोनाय बोख्लायनाय हाबाफारियाव On behalf of Laban Sports Club, we want to thank the 23rd Bodoland Gallants World Cup football tournament organizers for a wonderful tournament, a wonderful stay, a lot of love, hospitality, and we want to also say 3 cheers for United FC Manipur. Hip hop! Hip hop! Hip hop! 3 cheers for Laban Sports Club. Hip hop! Hip hop! Hip hop! Hip hop! Thank you very much.